tun chuma kan thu pui tur chu lost tribe Hnam te ti ania aziak to hi Margot Crossing ani he tu zia tu Margot Crossing hi Mizorama voyeng mozat local to in mizote po aron she chang to ema tin chu mei ba ka to na hian Commonwealth of Israel noya board of directors zinga telmek bok ani kum zali lai aliam ta a chiang mi pui te chu Han dynasty in indona a atuk dola chiang chu Chinese strong ni in pon lam mi ti na ani tlang sanga tle tlang dunga te an khosa a Israel nam ang main kul nei khwa chengin ralvem buk te an lo neya bis is a thumkal ta changkhan an lo khosa to ani anma ni hi namdang nenin sia pia lawin asyang lakin an khosa a indawn na ne an lo omta ka wang khan khothlang lama nasata ka pemna an lo nei pha ta ani kumsang khazakwa somni khan Reverend Thomas Torrance chu heng chiang namjinga hyang kalin anchan chin chu uluk takin azira swat hil zir chwa chwa manla Israel rama juda tinen an in anna amu chwa ka chu athil amu chwa chuan thuthlung hluyami Leviticus bua annun dan zongzong te an serle sang te chu chik takle awain an lo zomin an lo kalpui ani ti amu chhuak ani kumkhat don chu Reverend Torrance chuan cham chilin an upa puithiam te chu an chan chin kim chang zok le an thil chin dan te chu chiang zok le chik zokin azota chuta thil mu chwa zinga pakhat na chuan an in sakdana chuanin manla Israel mi te ne na anin sakdan zia rang chu a in ang le a chu mai ba ka an kul le an bangsang tak tak te chu Israel faten Bible kan muangin anlo sakchin danin alo inzul zuiti a muchwa ka chiang zinga kumlama upato tak tak te chuan Abraham tha anni thuan soya anthil chin dan te an serle sang le annun dan zong zong te chu man lai chang an lo in hlan chon to dan ani thu an soi ani ampui thiam pakhat chuan tiang ru le inzam aneya anin zirtir dan chuan manlai thalera an kaltlain pathianin an tanda rule asiam sakna shadreng nani in an soya chu chuan exodus a Israel fa te thalera ai gupta ramachanga shwai chho anni nanen khan alawin mil chia bokani tuna chuan tlang mi tribal le khapu bo chanchin nei tu te ti in shiat an lo ni ta a alo bera nam som an ni a chung te chu Karen Lahu Lisu Wa Naga Mizo Kachin Shan Kiule Paungleng te heng nam som te hi Myanmar ram nai tlang rama khosa in le khapu bo thon thu an nei vekani heng nam te hian chanchin cha alo thlenin ol sam takin thatakin an lo dong chong vekani ti Don Richardson na le khabu Eternity in the Heart cha alo ziak ani kumsang khazariat somthum tirlam khan Karen nam hi missionary ten lo bel chiang to in Dr. Mason le Mrs. Mason tepon sko Karen zinga an rongbol na Karen nam te nun zia le an thu in hlan chhong dana te an khosak dan te chu phadra lowin Israel nambo an ni theizia an lo soito ani Karen nam hiang kumsang ni som khan an kum chiarin kumsang ni zasari somli pakwa ani thu an soya chumi omzia chu an om chan kum chu BC zasari somthum pakwa ni in an chiar chan ti na ani an chanchin hlan chonna chuan Karen nam chuan thibi khobi atanga local an ni thu an soi china zirmi te chuan Tibet le gobi thaler an soina ni in an ring ani Karen ten chongka anin hlan chon le pakhat chu lei sand lui anga luang dul dul na an kan thuan soya chu chuan history thilpoi mo takani thuan soi bokani Chinese te chuan gobi thaler chu river of sand an ti chin thu an lo soi le boka hei hian Karen nam chu Tibet ram depa khosa chin an ni nge an rin na aron nem nget ani gobi thaler kalkanin China lutin thangtla zelin Burma ram tlang ram chunga khosata ni in an ngai ani Mizoram emo chin lungchuak zo fa te
tribal hau chen na ni in heng hnam te hian an thla tu Ephraim emaw Manasseh atangin hnam nun dan le ti phung an lo in hlan chhawn zel te chuan Manasseh fa te an ni ti atilang chiang em ani kumsang khazariat somkwa palia British missionary masaber Lorraine le Savage te an rama lutin anu kumrei lo te hanral me chuan mizo te chuan an messiah mo an chandam tu Iswa Krista chu an lo sheta vek mai ani Zawsap missionary masa lunglemi David Swan anupui nena heng chin lungnam ho hi Israel nambo kha an ni nge rin thu asoya chu athu soi chu an chu chum tu chuan lo sheru in a chin che kyawa anuwa chuan afapa chuan pizai than sungi mizo le Israel te in an na chui tu nena ashil le chhongta ani kangai dana chuan an hnam ni na diktak Ephraim chul chuak an ni na zep sakhi thil ti swalian tak ani in ka sha an hnam zia rang le ni phung an lawin hlan chon chin te le Iswa Krista an rin na chu sui zom ain heng missionary masa te hiang khotlang hau ti dan zia ranga pathian fakle nun phung chu zirtir zokim an tribal hnam nun phung le an kut ni le wang thla te chu an khap sak zok ta ani chung te chu an pu chho zel ta a tuna chuan an hnam ni na in shelo lekin an ti dam phung an thla tu te achanga an lo ti chan chu lam chein tunge an ni te chu an in she chhuak thei ta lo ani an hnam zia rang ang le nun dam phung an lo in hlan chhon chinangin local chin se chuan ol sam takin an ni na in shaim ra chhar le zwal a chhuak nge yang le van ne thak takin kumsang khazakwa somriat tir lam khan pizai than sungi pizai tin kan soi to mayanga Israel ramazin chumin Rabbi Eliyahu Avikhel tong hla umaya he Rabbi Avikhel hiam pizai hi Mizoram research nei turin thu alo ron ani Suti hun lai chuan pizai hian mizo te Israel naman ni aringai lawa ama pizai hi zirna lama po azir sang lea school headmistress te ni in chumi pa chuan life insurance a shal chin boka a hun lai chuan India rama po a shal chapol ani nge ani chung te chu a research ne na konga talan lo changkai thung si ani Atna awanga Mizoram mun shan le thingtlang ko shanga azin wa vel na chuan zan te ariak zela mitam tak a kom na ale ati ti puina chuan atum lo dewin athil chui tur chu a she chhauta zel ani henga mikom haute hi kumsom riat panga ai upato te ni in a chen chu kumza tling to hial te po an oma heng mi kumla marwal u to tak taka kom te hi zawrama missionary lo lu ma a lo piang to te an nuklom ani thilpoi mo ta mai chu kumsang khazakwa somria borvela khan khati hun laya mi te khan khang missionary lo lut te kha mizo le Israel te in anan ti chiang zwal tura maron la tu tur te emo an lo tin na samai alo ni kan soi to angin chu tiang ang lo zong cha chuan anon zir tir te thung si ani missionary masa te khan an rin hlel na kha mizo te laka an lo thup thung sia pizai chuan a research chu Rabbi Avikhailan aron angin a bei chauta a chuti chuan an thil mu chwa chuan on lambik emo chan lambik anei lo na turin ani hemi chung changa zo na ka pek chum chuan ti hian min changa hun reilo te chungin karil ru ka thlang ngal vek mai ti in ama ka chuan mizo te Israel an ni aring lo ani kha ti chuan soi zelin kumlama upatak tau ho akom ho te chuan an nu le pa tem pi le pu te khan chiang taka an shiat le an lo hlan chon chin chu Manasseh fa te kan ni ti thu hi an lo soinon on reng chin ani ti in a soi kumsang khazakwa songa kha mizo zol nei chala hian in larna muin mizo te Israel an ni thu alo dong ani Jewish agency te biak ngal an ni a ti chuan Rabbi Avikhel chuan Jewish researcher dang te ron shwain rang takin anon chhozui ngal tamaya Mizoram khopui aizola Jewish groups te hiam synagogue pani lai me an hmua heng te hi Christian pol shang dang te nen lan lo thok ho china kumalo veya vanduai thak takin Christian pol shang te hian an she thiam ta lo mai alo ni ma se Iswa Krista chuan heng hnam te hi British kal tlangin Welsh missionary mangin lo zong mudai to a heta hian tharau thiang hlim na to na sata kan hmuwa Welsh ho hnam ophoi le chin lung ho ophoi hian in an na alo neya a obi te siam sakin Bible chu an hnam jongin an le sak thei tamai ani Welsh le lu shai mizo ophoya hian shok achang han lamrik dan an na ne emema chu Hebrai ophoi ne lo in zul le em ani
Margot crossing hi avoi khatnan kalhen kun mang turin kumsang ni pasari khana lokala chuda changchuan tumsom pani lai a lokal to ani alo zin apiang hian pizai te na cheng china a omsung hian mi thanem tak Israel le mizo te anin anna chiang taka o choi theimi atong nual ani Pathianin Mizoram kaltura ati mahian Mizo namtan hian chongchai turin alo ti to a kumtam tak chung chu Mizo te asial ngai mi alo te tan hian ni tin banglawin alo chongchai chin ani kumsang ni pasari kum alawin her chwa chuan Mizoram kaltura asia tir akngein apasal nen lokalin thilmak tak anron kalmain athleng boka ankal na tur chu khonge ani ti an shelawa Mizoram nge Manipur ti po anla chian lo laim ankal na tur am pe fel a India ram ron kal na tur ticket tele hotel te am book fel nu chuan Australian TV channel a North East India chungchang an lo chwa thu apasal chuan aron shila he ankal na tur Mizoram hi Margot nena Pathianin kaltura shil chu achian na turin antan TV a chwa sakni in an ngai ani achan chu Australian hian an channela India ram chungchang show hi an tilangai lo shim ani Mizoram khoyangi a om an shilawa tu ma mel shat po an nei lawa ma se chu ti chung chuan chiang takin shilin an om thausi ani zan khotei re thlengin chu show chu an ena an makti turin chu show a chuan hetiang hian Mizoram khopui aron langa tin chu mai baka aizol khopui te ron langin chu thuwa chuan Mizoram Christian tam tak te Judaism anin le tho te aron chwa ani ti chuan pathian chuan he thu thon hi Mizomi puite hne na aron cha a in tiang von thak su ti hi achan chu Joseph Israel tiang an wan dei to a Israel kung olive thinga chuan Iswa Krista thisen awangin an let le vek to awangin an tiang von thak angai lo thuron soiturin pathianin aron tir ani khati zong khani se in zawai in thlir tu te lel pa mal som vek cheu ro se